Tini video pelai kan orang bagi informasi norok strungi mana je jara scholarship ni tabuk kono rang habia ko tei Wngkha Bahai ke status check lainai ba NSP ba National Scholarship mana Tripura ni yang o video sanamai tonggo Wngkha oro SC ST bebagan norok saimana ni je apply klaijak bini hada hapka mana besuk jara tei abo thangka mana abo to institute tongo college tongo Wngkha tei state level tongo district level tongo haborok nang tabo phunukunai norok nai tongni plansing paithak jara tei scholarship no mane hada hapka habia Wngkha Bahai ke check khlaina abone tei tini ni video obo je jara scholarship ni bagai apply khlainai tei khlai paijak tei tabo khono rang habia ko aborok ni bagai tini ni video tei oro school ni hoite college jara tei norok pepagano o video jotono cover khlainai hingkai norok nai tongni plansing paithak jara hingka pai tini video no chenglai Wngkha plus sekarang tam kelain dari NSP ini plus sekarang neng komputer pano ba laptop pano mobile pano Wngkha Bahai ke search kelai NSP o klik heman ya kalau Wngkha National Scholarship Portal pano neng tangi mana ya bakai Oro fresh nong nukuna oro 2021 to 2022 ar pano klik khai thang mano Wngkha ang sawo ajaga na thangman ya kalau Wngkha tamo o jaga o norok nuknai jeta login to apply a jaga mathanai login to apply o Wngkha a jaga sung klik khainai klik khaiga Wngkha o jaga o naidi application ni jeta ID tei password tei captcha code o jaga fill khainani sano Wngkha ang mona photofot khlai fill khai painai aboni agalo Wngkha login khlainai login kelaikang gino office norok open manu khana Wngkha application form sung nainai Wngkha application submitted nok nukhana Wngkha tei check status click khainai Wngkha obo or tam sanadi bini application final verified by the state board force nodal officer Wngkha bini obo final submission Wngkha o je borok ni Wngkha obo application final norok nuguna verified by the state board force nodal officer tabuk thangi chogijak obono last bini jeta submit khlainani tongsio Wngkha o jaga kaisa ticket tam Wngkha o jaga kaisa problem Wngkha norok nang tabuk uje status verified Wngkha ya jaga o phunungmai ngi tongkha Wngkha aboni bagi tam khainai Wngkha ang mono desktop motor rinai Wngkha desktop motor riman ya golo Wngkha ang kaisa abono login khlainai Wngkha di ang tabo Wngkha desktop site khlaiei manai nungbo Wngkha Bahai ke desktop site khlai kangkai oro application status rok norok nugui tongkhana mokol bai thang Wngkha o jaga nai di application number te application je status application final verified mane mo final sing tam Wngkha o jaga verified ngang chung nugui mano jaga o nai di plus sekang no o jaga o yes sungjak Wngkha kaisa school tai school institute college abo to verified Wngkha yes Wngkha application verified the district officer bo abono nai khata mane bo verified khlaika Wngkha mani aglo Wngkha state board officer bo mono verified khlaika Wngkha te bini aadhar card bo verified khaijaka Wngkha chung saimono je scholarship ni rang mana Wngkha jotono mo verified khaina nango Wngkha bini te kaisa verified khaina nangma Wngkha tam nai dia jaga o tabuk o je nodal officer o mane mo nodal officer mane khanai paikha Wngkha no paikha Wngkha tabuk a jaga sokijak do final ota Wngkha tabuk boni jeta rang manmani Wngkha Bahai ke su khlai Wngkha jaga no nugui makhanandi scholarship amount proceed from NSP to PFMS ni nok nukhana o jaga nungjak o jaga de jodi rang hapka Wngkha o jaga o yes ungdo Wngkha bo Wngkha nungjak Wngkha mane bini rang habiako mane final sikoba Wngkha ma haita Wngkha o jaga te kaisa tamo nang phunungna musungo o jaga nai di o jaga bo verified o jaga date no nai di o jaga mo khai ratan puri school ni do
खवाई रतनपुर स्कूल नि हिंगे अब 23 तारिख 11 मास 2021 अब पाइखा वेरीफाइड खाइजाका हिंगे ते बंगनि लगियो तेसा अब अंखा जेता केरानि हिनाय ब्रंग माने स्कूल नि अब हाई बरक माने आ जागानि जेता टीचर रकनि बुमुंग रक कसजाक दङ ते बरक वेरीफाइड खाइका इनके जगह टोकेन नंबर बो करै ते ओ जगह स्कॉलरशिप नि अमाउंट बो हाबे को बा ना हिनि रिजा इनके ते बिनि ओ जगह अमाउंट चेंज स्टेटस माने अकाउंट स्टेटस करै हिंगे बिनि जेता आईएफसी कोड आबो प्रति करेक्ट न हिंगे अकाउंट नंबर बिनि करेक्ट न इनके आबन यागलो हिंगे जतन तलाना न फुनुगाना जतन तलाबो हि अमो हिंगाय स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस नरम नबि तंगना ओ जगह हि o jaga hingga aboni jodi yang kinara saita nai hingga nong nugi mana no mane na mane kari khota balance bini habiako ama hike nai mano hingke te kaisa jaga nong phone mo chungo jeta bini submit tongkha o jaga check click khai ka hingga nai di hibini ang haching sai kana no jeta application final verified by the state board force nodal officer omo tabuk verified khaijagi tongo ama haita hingga mo verified khai success nganga kaino binirang hapsinai ama haita hingga tabuk norokno ang ta kaisa mane rang boba hike hada habka ha habiabo nanya hingga kai video tulawi thangka hingkai phone no chungmani no hingkai ang the next video no phunuk sinai hingkai asukno jotna no hambai hingga norok saima kana boba hike je application chung status check lainai rang hada habka ha habia hingkai norok saima kana boba hai level of busuk mane butike verify tangi tongka hingkai tebini mo final sogijak hingkai mo final sogijak norok nubi tongkana hingkai dake no o borok ni rang habnai hingkai norok bojodi no naina muchunga hingkai o video no nasigui norok nai mano norok ni a naina ni bagi hingkai tam naina hingkai nong ni naina ni bagi application id ma tongnai do hingka first na application id ma tongnai tei password ma tongnai password tam hingkai ni date oba hingkai tini bagi sukno tei norok o video chajak hingkai like share tei comment khlaina tapokdi tei norok tapon Kokborok ni tega na entertainment youtube channel subscribe khlai kongke subscribe khlai paidi jotna na hambai